Kubor nakaslem jong unongsan hima. Dr. Balashong Thatno, Dr. Amanwar, menta kesni kah new tarik urempang arhajar arpulai, ulalit bentap kerteng na kabenta banyo konya ke election MLA jong mentau snem. Dr. Amanwar unyeng kum ukertong na 17 not shalong na kaseng UDP. Habakren bekila batai kubon marsendap tap kerteng, Dr. Amanwar loong baka jingrung jong sya kaseng san hima sima, kadai ka jingkwa jong ban penbhaya kesensyar kadar ha kejelah. Habakren bekimat ki bau labu na kabenta banyo jingkershan na kipat ba. Dr. Aman ulaya tu baka banding kong kadi kajing bom yo kam yo jam apo ke jela kajing jelai udrong kajing hair ke puli putih bat kini kidai kimat ki bau Dr. Aman ulaya tu bokwa ban rat ding kong ladau yo so jang kajing jom kumunong sumar Dr. Aman ula kren ru halor kajing wan ling shop ka klam covid khat khandai bat kijing ki ba ka jela kamat ha kapur bulalong kumu doktor dongin ya ngam ya ke bau Dr. War udan ban ong Ini ban ya sementara hakani ke politik sekali hadin bangaritan ni ya syong bagi parlok ni syong bagi bahyeng basam tinu inu i jing hikai bangayo mo ngadan ko ngatre for government poros kata yesko ba ladang ngila ban wanra ha ka sanhima sima ladang arung sata warra ita experience kita ban penma ya kesencar kadar ban penma ya ki ba fi menta kum kalong menta ki plator kamut jadi halo kata-kata kimat kibang ipet menta kalong kani kowe nyepet ya kacing bom yo okam yo jam dari kepecur ha ya kacing jelai jong udrak sangne ya ka jing her jong puli putih kita kini light di shwa kibang ikwa ba ngin tackle marsen boy hapo ke government but filai kacing bom yo okam yo jam combine bot drugs kadang long kalong ke klan penban susu ba kini kinong khayi yo drugs kendang pentur susu sikini kena namar beli ki kena menta ki samla menta ki babun kilong kilong frustrated mo kidon kacing dumb. There's a resentment I can feel when I go to the constituency. I can feel that resentment. We have to tackle that, and how we're going to tackle that when we are in the government, we'll tell you how. Ngal atri mental akan nu la life senam. Dengan numdan ke saving, numdan kata ka caka ke puta ka junga mangan tiap oros kata ngadon ni kata. Mentah fikiran sepang covid. Mentah covid kawan-kawan kum ke air lang thari. Mo nakalit kum ka le air bajai-jai. Ngilong ngalada bang ni kata mana. Kai ngetri sitam halor kata. Dapur mengitri sitam kacing pelut ke babun. Taman nak kacing pelut dengan hapur mengalong director menga kacing pelut kacing ke dibet hapur mengi aikam aijam kena nama ngibun ngidon kampun di kaman power bat kawai mengi thiet ya ki oxygen cylinder hadin parengi thiet gitar bamio to kapor ni supply lu keleng ndai kacing pelut kajungi nakaliang kajuga director dengan dia jasa mai ngakat mau ba kadai aspa sabu prakur tam Niyo towards the back end of your DHS office. Niyo kami gitu ke isu halor ke IIPH lah bang niyo tu ini fi mentak IIPH bang ye kerana por mengalong director mengalet hang tu bang ong yang kena bang misbehave ki ngalet kumu director hang tu bat nga ai ya karai juga kumu director hang tu kabut kabor kabal pencet nga ngalet ye kata ndai ki don ki briu pada daki we badan po administration ki pen kelah Hong Kong ye kata kimut ban penlong ye kani ka isu ka ba kata yang kata mat yong yang dakum mai pat dementa ngilai ba ka addiction department ru ka keren kumnus pangkai ni poi mengi ka bor ngin sautu ba kini ki institution ki basiwan gumni oh ki basiwan ki bobot cumot kamai ki pisang ni ki bobot dia iki ke bas penbit iki bai ni ya kata ngin musya pada halor kata katong ngangit scam bagi pat nong sok gilai ilot gini iki barfan ya ai mentai ke kesan ke UDP keleng saudong sadu garu hilsu bagi tip syai ba ngin job pun teligisit ladaki yang manu ladaki yang kumnu ru fly menta ya kani kajing shit ram joko parti UDP bagi ngit scam bagi boy katong
ban gini lam mengigor kabak don kam mentah po kajalla ka jogi lemah ka kya kalong bangin ai biang ya ka tu ka jingsingan kabut ka confidence level syak pat nong song snong ka jogi bakin don ya ka tu ka jingen mo bakin don ya ka tu confidence ha kinong semar ki jogi Doktor kan boleh jinggali ya. Kapor tu bingung dia chest. Mau kapor buat saja aku memang ni. Kapor kita ini kapor. Kamu doktor. Ini benar. bet hapor bawan covid kani kajing bombyang kam dei tanghang dia po jala jungi baro koi ka pertai oh ndrei na kani kajing wan jeng covid kadang kajing hikai yangi kajing hikai ba ngin bet ba ngin long ki ba pen kre ha ka dunu por ba ni yai pen kre hadu mentaru ngai i ba ki yai pen kre dan iwan mengileng ngin nak pen kre khamba syu Doktor apa thah ek jumlah biang tu hospital cepat di semua keleng-keleng. that geleng-geleng baro khot ndei tang sani pipe chapo European country su ki pen i kajing bombyang ndrei na kajing wan covid dang ni kai ngile ban pen bha ya kini ki institution ki jungi ngile ban ai ki jing hikai ka paka ya kini ki dong ai jing seman ki jungi ya kata lingin nak khamle khama shishu pulut aspa sapu prakron apa ke director junga ya kata ki we tengah melaban ong Amlong sui hab dalam praspa apa berjelah. Ngam orang ke dia. ngah ban i ki kot kisah ki pulut ya kata Okey, di dalam semua di jendela di badai dan tembik kemudian hari itu di dalam semua kita nak ni jelas dengan bangun semet nak di hospital semet di punya ini isim tang kedor kebadan mereka bon kita barang semet tentang balik segi hospital semet badan support pelati kiai try kilat di PE dan kam buat bantek lakam di hospital semet ban maramot lot ya ki PE ki badan tuna kata ka dei kalat Doktor kini ki kertong ki bayar lam election berkumjur ki nong lam pol. Tidak nung tersai dor kene. dah gitu ki boong dei orkhot ngatrai yaki ga shwa mga kartar yang anak ha abo mukhan imei idon po mukhan matala danga le songkha sewei kabut ngam dei su nong mukhan kamen sim ga jonga kadang dei ki udong mukhan ngatrai lang bat ki parlok ki jonga ki badai na mukhan na ciao na mumsosor na keleng ai thulu di ki barkhat ndai kata kam dei ki issue ta kam dei ka issue badong ba nga ngam dei nga khamsa mukhar kabut ngam dei upan yele election po mukhar nga khamte ba mga mani kitu bar khot na makitu gidi ki kham junior ro nga na khamte ba mga ya kadong kitu ba jong kathan ro men hapor ba katrai kam ni kong impact mo istang na kaju tuai na kamrajong chief minister menta kalong kuno kan ki afi kata menta kalong kuno but kadon bui ke por lili ke ba kadang don ke service mga susi ngamla aji ban kalan por bui ni ke chief minister bandabar u sin ya chief minister jangi Shillong kit nyum kwa ke ni kini gi kinjar na kata kadau ngilewan mengigirang ba benta sakmat bagi nyelam ya kecela le jong mo ha kata karukom kabi irang ba di songkya bat di isong sba jadi ka memorandum of understanding la feedback ya ka border issue mentangi ngiyo ka jelah ka nurkom ngiyo ka jelah na ka ngiyo na ka act of parliament di pas parliament tu border adan lupa di mentah kami ka di ka border issue manu ba pemi ka di ka border issue ni pemi mangi ne ki pemi na station saliang ne bat kata ba ong wasal te balai ba kini ki jongi pada gidang ki kan ni halor kan ni ka border issue de halor kani ka ba ngi ong ba nakaliang ka jungi ka point ka jungi kalong niyaj by historical facts telada ngila ban niyaj by historical facts ta kabut ngidaya crunch pang ka border issue kan kham long sei so namata ka jela Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela